ai ke blaya pi hagani ke sngi hag kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Sa si sien pat ngin leit ben pusan ag tien ke jong blay. Pat ngin ye puli na ka kam ki apostol. Kalenong ke bapra ke dekot ke basau. Ki kentien ke baong namar kita ye ke bala pynsakma kila leit keleng kira ialap ye kita ketien. Kaktian ke jong blay ke thu shapang ke balang ke berningkong. Hadien ke jingmi pat ke jong trai Jesus Christ. Pat hadien ke jingwan iar ke jong bensim bakot. Shagni ke pertai. Ke Bible ke thu baga don ke jing trai ke bapla ke ba. Ha ke ba bon ke mensing ke bakodor. Kila yo ye ke jingpen kendu. Par kila kela ke bamut bat pai sya ublay. But hapdeng jong kata ke jingki ke jong bensim bakot. Hapdeng ke jing kela bamut jong ke babon ke mensing ke bakodor. Ke donru ke jing syak penshitom ke bakrau. Ya ki Kristan. But ha kita ke por ke Bible ke ong. Usol. Ha ke ba ngitip yu kumu apostol Paul. Henry Yeshua ya ke ba uni shem baru try. Ulalong way na kin shitnyam. Kiba yale persya ki Kristan. Kiba nget pat kiba bod. Ya ke jinghikai ke jong Jesus Christ. Usol ulalong way na kinong penshitom ya ki Kristan. Berkaktian ke jong blay ke ong bau lerung ha ke way pagaway ke yeng. Pada bau shem ya kinu ki ta kiba pla. Bau Jisu ulang utrai jong ki. Ukem ya ki baru set bendi ya ki. Bat shenrang bat kentai. Berkaktian ke jong blay ke ong hapedeng jong kata. La pynsakma ke babon ki banget syakeleng ke jaka. Henry ke basngau tenat pat kelong. Habala pynsakma ki banget kem syem la sange hagaban pla ya ke kerteng ke jong Jesus Christ. Habala pynsakma ya ki shimpen ban ya ke kabu ban penpriang ya ke gospel syaki jaka ke baper bagi yo ban len. Tadena kita kedawa ke ski ke membentah. Dongin puson ya ke kentien. Kita kelong syapang ke ke baja. Ha ke balang ke berningkong. Ha pedeng jong ke jing ke berningkong ngiyu i. Ba kim shim la paidien na ublay. Ba kim shim la rit ha ke jingen. Penban kila ya syaprang. Ha ke jing syakri ke jong ki ublay. Kabaar ngiyu i ba ha pedeng jong ke jing pynsakma. Kila shim ya ke kabu ban penpriang ya ke gospel. Ha ke leng ke jaka kat syak ke bagilen. Kajing hikai kalong, compare syanungi dan, par syaingi led, giran kam ban long kita kinong ra kubor. Kita kinong ra ya ke kubor babha, syaki beriu ki bampat syam lamat, ki beriu ki bampat syam langit, bat ki beriu ki bampat syam letip, ya ke gospel. Wabsel Paul uang hadien bulamat yu Jesus Christ ha ke jingem ke jung, ula kelalong unong ialap, ketien belai ubasyat ham madu kata-kata. Beruang gam soleh raj banyalap ke gospel. Magalong ke bor ban penem. Yau jiu ningkong bat yau gerik ru. Tinggal kuat bafintip pagri kesengi. Dungin long kinong rak kubor. Kumba ki banget hai ke balang ke ban ningkong. Kilalong da shisha ki atiar ke jong belai. Tinggal ngit skem bahagani kesengi. Ling bagani ke Jingpuson. Intip yang digawai bau blay ulap dan penun kam ya baru aki beriu. Compare la kimlong lan langimlong kita ki beriu ki bedon ya ke kerdan ha kajik syakri blay. Hakmat u blay baru ilong ki khon ke jong ki bela sius pa pernila ban long ki atiar ke jong. Nun kam ya ke bangin hab ban long pastor lani nong ialap lani kinu ki kerteng ki bangila banwanra ha ke kenhun lani ha ke jing syakri belai. Lani lalong ki banget ginon kam banra ya ke kubor syaki beriu baro. Barngangit skam bagani ke sengi kan ni ke Jingpuson leng bagani ke kentien ke bangila pule kan long ke jing ai men sem ngi way pe way bangi day ya ke banyalap ya ke tien ke jong belai
shanu bingi lek but shanu bo try u ialam me ka jing ka jungi the two blay ka jing sup loran kat but pi ka sngi baru ka way but wanam glad u blay u ke pi kumba pilong amen.